Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына арналган кезектеги сабагыбызга кош келипсиздер. Бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам урууларга каттап, мени өз коргооңуздарга алыңыздар жана Аллах Тааланын динин мен жеткирип, акырытта силерге да ийгилик болот деген чакырыктарын уруулар кабыл албай койгон учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул каттоосун токтоткон эмес, ар бир урууга каттай берген. Ошол учурда ажылык сезону да кирип калат. Анан бул да бир чоң мүмкүнчүлүк. Ошого карабай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы деле Мекке тегерегиндеги урууларга, эмнеге Мекке тегерегиндеги урууларга ажылыкка келген көп уруулар токтойт эле конокко. Ошол Мекке тегерегиндеги чакырык да бул өзүнчө бир кызык чакырыктардан. Анда назар төшөйлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул тапта ажылыкка келген ар кайсы урууларга гана эмес, жеке адамдарга да исламды сунуш кылып, алардын жооп бергендери да болгон. Туфайл ибн Амр ад-Дауси. Туфайл ибн Амр акын болгон. Сөзмөр, чечен жана акылы зерек болгондуктан Йемендин ар кайсы чөлкөмүнө көчүп жашаган Даус уруусу аны өзүнө уруу башчы кылып шайлап алат. Туфайл дагы быйыл ажылыкка келген. Жана аны Меккеге кирер мен Курайштар тосуп алып, чоң урмат-сый көрсөтүшүп, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө тынбай кулагына куя беришет. Эй Туфайл, сен этият болгун. Уккандырсың, бизде Меккеде өзүн пайгамбармын деген бир сыйкырчы чыккан. Анын сөздөрү ушунчалык адамдар сыйкырлап коюп жатат. Ата баласынан, эне кызынан эки бир тууган биринен бири ажырашып кетип барат. Сен этият болгун. Сен билбеген акыбалда сен да сыйкырланып калбагын деп улам кулагына айта беришти. Туфайл ойлонуп, мен өзүм аны тааныбасам, бир жерде сүйлөп аткан болсо, сөзүн угуп, мен да сыйкырланып калбайын деп кулагына пахта тыгып алып жүрчү болду. Меккеде Туфайл кулагына пахта тыгып алып жүрөт эле. Bir gün Kaba'ga kelip kaldı. Kelse Kaba'nın aldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okup yatkan ele. Kur'an'ın ritmin okup, anın ölçömün düşündü. Ölçömün degenim, al kezde akınlar özgöçö. Ir ölçömlerin uşunçalık bilgen. Al ölçömlerin barkın bilgen. Anan Tufail oyladı. Men akılım jayındele adamмын. Men bunu menen süйлөшүп көрөйүn. Эгер акылыма төп келсе, алармын айткан сөзүн, акылыма төп келбесе, мени ким кармайт эле деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таанышып, аны менен сүйлөшүп отуруп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Курайштардын ал жөнүндө айтканын айтып берет. Ошентип экөө көпкө сүйлөшүп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага ислам жөнүндө айтып берет. Исламга чакырат. Туфайл исламды кабыл кылат. Кайтарда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан суранат. Я Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, мага Аллахыңдан бир дуа алып бер. Men bir belgi olsun mende. Men uruğuma jetkende uruğuma davat kılayın. Oşol belginin sebebinен uruğum dinde kabul kılsın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kıladı. Allah subhanahu wa ta'ala Tufail ayılına jeteyin dep kalganda anın yüzüne bir nur beredi. Tufail Allah'a dua kıladı. Ey Allah'ım, elder meni makul bolup kalıptır debesin. Uşunu başka jagıma köçürüp berçi deydi, başka nersege. Allah subhanahu wa ta'ala akırında anın kamçısına verir ошол nurdu. Mına ошол belginin sebebinen çındığında Davus urusu İslam'da kabul kıladı. Keyinçerek Tufail ibn Amr 70-80'de urulaşımının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Hudaybiye gelişiminden keyin barıp koşuladı. Dumat al-Azdi. Dumat al-Azdi
өзü Yemendik Arap. Анын üstüne al cinderge karşı dem salганды bilgen, şu cinder boyunca hadis ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jönündө ugup, şu Mekke'ye kelgende ойлойт, balkim bul kişiге cin kirgendir. Balkim bul kişinin cinin hiç kim tapпай atkandır. Dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di taap aldına kelip anı menen salamdaşıp, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kel mesela bir dem salayın, balkim sende hiç kim küçü jetpey, bekinim jatkan cin bolgon bolsa kutularsың deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anı aldına oturguzup, men жалгыз Allah'a gana maqtolor aytam, jana ağa gana sыйынам. Allah kimdi tüz jolgon koygon bolsa, andan hiç kim çıkara albaydı. Allah kimdi adaştırgan bolsa, anı hiç kim kayra tüz jolgo sala albaydı. Allah kimdi jakındatkan bolsa, anı hiç kim alыстата albaydı. Allah alыstatkandan hiç kim jakındata albaydı. Allah bergendi hiç kim ala albaydı. Allah algandı hiç kim kayırıp bere albaydı. Men жалгыз гана Аллахтын сыйынууга татыктуу зат экендигине жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын кулу экендигине ант беремин дейт. Муну угуп нес болуп калган Думат пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтат. Я Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, мен эчен деген бакчыларды көргөмүн. Эчен деген жин киргендерди көргөмүн. Эчен деген көз ачыктарды көргөмүн, бирок мындай сөздөрдү уккан эмесмин. Kele kolundu. Sen hakikat peygambarısın deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman keltirip İslam dinin kabul aladı. Abu Zar Gıfari. Abu Zar Yasrib'tin tegereğinde Gıfar ayılından. Al şu Mekke'de biri özün peygambermin deyip çıkıptır degen sözdü uğup algaç Mekke'ge özünün bir tuğanı jönötөт. Barıp mına oşo kişi jönündө mağa bilip geldi. Anın bir tuğanı da ayıldan çıkkan bala Mekke'ye kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uğayın deyip, anı izlep, özünün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de izlep kelgenini bildirip koyat, jana Mekkeliklerden tayak jep kaytad. Ayılına kaytkanda Abu Zar andan surayt. Emneni bilip geldin, kanday kişi ekesin dep. Jakşı kişi eken, peygambarmın deyt eken dep, birine sen tüzük жооп bere albaydı. Oşanda Abu Zar bir çanaç su, bir kalta kurmanı kötörüp Mekke'ye özü jönöydü. Mekke'ye kelip, hiç kimdi tanıbaydı. Biröden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jönünde suragısı da gelbeydi. İnisi surayım dep tayak çekenin bilet. Onun çıkpay kelip şu Zamzam bulağının boyunda otura veredi. Kança күн отырганын bir Кудай билет, отура берет, şu Замзам суусунан ичип коет. Суусу да түгөнөт, өзүнүн курмасы да түгөнөт, отура берет булактын боюнда. Bir күн ошол жерден элдин арасында өтүп бараткан Али аны байкап калат да, келип, sen жатсыңбы дейт. Abu Zar ооба дейт. Жүрүп кеттик. Деп, Али аны өзүнүн үйүнө ээрчитип келет. Эч бир сөз айтпайт. Abu Zar да унчукпайт. Аны коноктойт, эртеси күнү Abu Zar кетет, дагы барып, баягы куруктун боюна отуруп алат. Hiç kimden hiç nerse sorabaydı. Otura veredi. Ali dağı kaysidir bir vakitte ötüp baratıp, anı oturganını görüp de, dağlı oturasın mı deydi. Ova. Jürü menen deydi. Eriştip ketip atıp, sen biyakam niye geldin özü deydi. Uşuğa çeyin hiç kimine süleşmegen Abu Zar buk bolup kalgan bu. Sen hiç kimge aytpa deydi. Men bu jaka bir özün paygambarmın dep çıkıptır, oşo men jolukkany keldim. Hiç kimden hiç nerse soray albay oturam uşul deri deydi. Ha. Men anda hazır oşol kişiге jolukkany baratam. Menin артымдан erçi. Men kirgen үйгө киресиң. Бирок мен артымда бас, bir kança kalam артымда бас. Эгерде кандайдыр bir шектүү же болбосо мындай сага зыяны тийип калатырган нерсени байкасам, мен отура калып путумду байлаган киши болуп калам, сен мени тааныбаган кишилер болуп жаныман өтүп кет. Кийин анан жолугабыз деди. Ошентип үйрөттү. Айткандай эле экөө этияттык менен ээрчишип келатты жана Ali, Allah'ından razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturgan үйгө kirip ketти, артынан Abu Zar da kirdi. Abu Zar Gıfari Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le tanıştı, özünün emni üçün kelgendigini aytты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem maga İslam dinini düşündürdü. Abu Zar dindi kabul aldı. Kabul alar menen, Allah'tan elçisi, men
Bul dinde uşunçalık keremet eken, emnege bekine oturganına düşünbeymin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, hazır vaktısı met. Sen hazır aylığına kayıt dedi. Abu Zar Gıfari, Allah'a ant içe men aylığıma kayıtmayım, men bunu müşriklerden içine barıp aytamın dedi dağı. Kabanın aldına gelip, kebir rivayetleri Kabanın üstüne çıkıp alıp degenleri de var. Kurayşlarga La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dep andan artı dindi davat kıla başladı. Kurayşlar anı düşürüp alıp ayavay savadı. Savap atkanda Abbas жүгүрүп geldi. Ey Kurayşlar, sizler kerbeninger bunun jerinden ötөt. Kerbeningerdi körbey kalasыңар dep ajıratıp aldı. Ertesi günü Abu Zar Gıfari dağı kelip öjörlenip dağı oşonday kıldı. Kurayşlar dağı vurdu, Abbas anı dağı kutkarıp aldı. Üçüncü yol oşonday bolganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette aytılат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü çakırıp Abu Zar'dı aylına jönöttüreydi. Kebir rivayetlerde Abu Zar özü oşondan keyin aylına jönöp kettireydi. Keyinçerek Abu Zar Gıfari Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga hicrat kılgandan keyin kelip koşulgan. Пайғамбарлықтың 12 жылының ажылық мезгілінде ислам чақырығының көчөтү жетіліп, қараңғылықтан күйгөндөргө көлөкөсү тие баштады. Tağıra aytkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali menen Abu Bakir'in koştosunda kaysidir bir tünü Mina'nın janındağı kaysidir bir çatırların janından ötüp baratkanda oşol jerde Yasrib'ten kelgen Hadraş urusunun öküldörü özara birisini süйлөшүп oturganын urup kalışat jana alarga sözgө aralaşıp ketет. Aytmakçı, mına oşul doğurdu, oşul paygambarlık doğurundan biraz murdaraktan başlap, Yasrib'te jööттөр özara süйлөшкөндө jakында paygambar çöөрүн aytышат эле, paygambar күтүп атканын aytышат эле. Araplar менен кээде мындай бир жаңжал болобу, кандайдыр бир ой келишпестик болуп калабы, алар дароо jakында бизге paygambar түшөт, анан биз силерди көрөсүңөр эмне кыларыбызды деп арабтарды коркутушат эле. Муну Yasrib'tiktер көп уккан. Жана ойлонуп калышты, мына ушу jööттөр айткан пайгамбар ушул эмеспи деп. Анын үстүнө буга чейин Буаз согушусу деп коет, ушу Буаз согушунда Yasrib'тик эки уру, Аус менен Хадраж урусу көпкө созулган согуштан, уруу ортолорунда согуштан кансырап турган учуру болчу. Кантип жарашуунун жолун таппай, кантип мындан кийин бу уруулар кырылган согушту кантип токтоторун билбей турган учур болчу. Бул уруу Минада Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын дааватын угуп, ислам тууралуу угуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын урууларды бириктире ала турган мүмкүнчүлүгүн байкашат. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи салам айтышат. Эгерде сен бизди мындан кийин согуштурбай турган, мындан кийин бизди ынтымакта жашай турган шартка алып келе ала турган болсоң, биз сени эң кымбат адамдарыбыздай, эң кымбат адамыбыздай асырап алабыз dedi. Жана алар ислам динин кабыл кылышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи саламга кол беришти. Yasrib'ке кайтканда ислам динин жайылтабыз деп убада кылышты. Чынында алар Ясрибке ислам чакырыгын жайылтып, көп өтпөй шаарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу укпаган жан калбады. Мына ушундай. Биз өткөн көрсөтүүбүздүн аягында да айтканбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам ар бир урууга барып сунуш кылганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын сунушуна биринчиден түшүнө беришкен эмес, экинчиден ишене да берген эмес. Ал кезде бейиш жөнүндөгү түшүнүк, тозок жөнүндө түшүнүк такыр болбогон, караңгы эл болгондуктан эмнени айтып атат? Кайсы бейиш, эмне деген тозок? Бүгүнкүдөй эле биздин материалисттер эле да. Кайсы бейишти айтып атат? Мен силерге бүгүнкү жашооңуздарды бактылуу болушту убада кылам, о бейишти кайсы нерсени айтып атат дегендей коомдо, мына ошол коомдордун жакшыларына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул эмне дейт, мен жаман көрөт дебестен барып айта берген. Мына ошол Мекке тегерегиндеги чакырууларды биз көрдүк. Эмки көрсөтүүдө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын кезектеги дагы бир кызыктуу
учуруна маани беребиз иншалла. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.